الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكل من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم يوقظون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى روح مشايخنا الكرام وأساتذتنا أساتذنا ووالدينا وأقربائنا وأحبائنا ولمن كان له حق على العالمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. رحي وبشاد بكي خصوصا تبكين رحي بشهيد ما خالي عبد الله ترحي ويشاد بكي بنورها قرآن ترحي ويسبب بكي مجي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. والله جل مسلمان شادی ایمانوینه نوا چه توپنمه ده بیا والله چکل مدن والله دوری درست اشتغلی چی چاوا بیا وی گرشا فهمل کی روزانی والله ولی اشتغلی چکل مجره نبی یعنی ام جل مسلمان جهنه شادی ایمانوینه حتی که خدا تعالی ربی یعنی اف مرتبه که نصیبی حتی شهادت که نصیبی و اشتونه خدا تعالی دعای بی نصیبی و العاصله بجا خدا تعالی جا راضی به خدا تعالی عفو بی خدا مجا رسپی سر ده به خدا تعالی به میتبه بده ما و جل مسلمانین بده واجه. خاله حاج عبدالله رحمه خدا لی به رحمه خدا به تیم شهیدین اسلام و قرآنی به حمد و ثناش خدا را فداکاریا کردی وقت دعوت فهم کرده بچه کی داره کی مملکتی بیان کی داره بیا لسیکو بیا المالا بیا کی داره بیا تفکری دعوت خود گوته مثلا هنا وقتی دیگه بحثا اسلامتی بکریا بی طرفدار حقی دوام دید فکری سوال میشت کرده به شکلی مدنگ هم جی مرفه ما بی هم جیران جی بی دعا دورسی وقتی دنگ اسلام تاتی کیف اوجی تاتی شهادت کرد نصیبی و تازه بی الحمدلله و سن نتیجه و تازه بی الحمدلله تازه چو خدا تعالی و شهادت امجد خودت خوازی بی که نصیب ماجی رگس بی سر واده ببی و ایمان و شهادت وارثت و پیغمبر بی که نصیب ما همیا امش خودت خوازی ماجی رگس بی سر واده بی که جیران پیغمبر و درستی و راستی و اخلاص له امش خودت خوازی